Najprej se božata, da bi izvabila drug od drugega, kaj bi, kaj sta, kaj bi rada. Is cléir go fuairtíarta an tionscadal focail eile idir agirtí cultúra I réigiún orpaithe. Tá sé de aime go líonra de hocrúthe an crúthaithe a chur ar bun de scríbnaí orpa I min teangaithe agus teangaithe min lí. Is iad na réigiún atá puirte na éire an wacadón, an tróvéin, an wrestling agus tír na másca. Rdeče meso, priteče kvašena kri. Frahan na réigiún agsúil nach bhfuil dóthain a dhéanamh fuair scríbhneoir sa miontangacha churchan céin agus tuigtear doing agus is solar anis ghfuil scríbhneoirí a scríb ach níl siad ag roinnte chud smíntaí amas na réigiún eile, so sin an rud a táiméid gur chur contasaí. Bhí láthair tá scríbhneoir ón Slóvéin an seo, Petra Kalmančík, agus tá sí an seo sa Gaeltacht agus tá sí ag scríb leithí. Na kri. Nežno na utip poboža razjede, bule, zasevke in ostale simptome. Torej, irska dežela, v katero sem se zmeraj želela iti, raziskati, je zelo zelena, veliko je tukaj divje narave. Raziskujemo jo skupaj z družino, zdaj že 3. teden in še en teden nam manjka do konca. In first week of my literary residence, I met there a great Irish poet, Louis de Puer, and also another great Irish poet, Cahal O'Sharkey. Yeah, I know them from Anthology of Contemporary Irish Poetry, which was published 10 years ago in Slovenia, and it features about 300 poems from about 70 Irish poets, and 4 translators translated their poems to Slovenian language. Torej, slovenščina je podobno kot irščina jezik manjšine, se ga govori le manjše število ljudi na manjšem teritorialnem območju. Trenutno sem na literarni rezidenci na Irskem, kjer bom poskušala končati nekaj pesmi, ki bodo objavljene v moji prihajajoči pesniški zbirki, ki bo predvidoma izšla naslednje leto.